جارتي جابت لي محشي وملوحيه، فطبعا انا هودي الاطباق فاضيه، قلت ابدا لو اوريكي ان انا اول مره اعمل كنافه وقطايف. فبص بقى، طلعت حلوه طلعت وحشه، هتاكليها وهتقولي لي حلوه، هحط لك في الاطباق، مش هرجع الاطباق فاضيه. جبنا نفرفت الكنافه عبال ما تسيح السمنه، وانا عملت الشربات فسايباه يبرد. ده بندق صح؟ عشان بندق وزبيب وجوز هند. هو انا لو كلت جوز هند هتاكل جوزي؟ خلاص انا كده خلصتها خلاص. سمنه بلدي من عندنا في البلد. اديله يا باشا، اديله مولعه الفرن وسايباها تسخن. فهدهن الصينيه سمنه علشان الكنافه ما تلزقش. هحط الاول نص الكنافه، محضره المخصرات بتاعتي. وكده الصينيه بتاعتي تكون جاهزه، ادخلها الفرن بقى على نار متوسطه مش عاليه قوي. اغسل ايدي وارجع لكم عشان نحشي القطايف. ده انا شاطره قوي. ليش يا اختي شاطره غير لما تشوفي النهايه يا اختي.